kumenya ibi rero ni ngombwa abarezi kumenya ibi bimenyetso kugira ngo mu kubisobanurira abana bijye byumvikana. Umwana iyo umusobanurira ikintu gifatika aracyumva. Iyo utinya kubivuga ntabimenya, ntabwo bimenya, ahubwo uramucanga akazafata bya binyoma by'abo bantu babi kuko bazi kubyubaka. Hari n'abahimba bakita ko bacitse ku icumu kandi ari abana b'interahamwe, bakita ko bacitse ku icumu rya jenoside kugira ngo abazungu bashobore kubumva bakeka ko koko ari abacitse ku icumu. Abahamo ingero ebyiri, hari uwitwa Claude Gatebuke na mushiki we Alice Gatebuke, baba muri Amerika. Abo bantu ise yitwa Justine Gatebuke, avuka mu hoza ari komine Kayove, ubundi mu karere ka Rutsiro, yize muri Universite y'u Rwanda. Igihe byanteye rwose n'amatsiko njya gushaka amateka ye, kuko bavugaga ko ari abatutsi barokotse, ariko numva sibyo kuko uwo muntu nari muzi, naramubonaga. Mbona ifishi ze registre yigiyeho, n'ifishi ndayifite nimero yayo yigiyeho muri Universite. Ifishi yasinywe n'uwari umunyamabanga mukuru wa Universite Charles Ntakirutinka mu mwaka w'1984, yiga mu ishami bitaga École Supérieure de Technique Médicale rya Kaminuza y'u Rwanda. Ni umuhutu, biranditse igihe wabishyizeho. Abana bese baraje bahindutse abacitse ku icumbi bivuye hehe, nabyo narabyanditse ndabyerekana ku mbuga nkoranyambaga. Batinye no gusubiza abo bana be, haraduka akandika abandi batukana. Igihe ntawe ujya nsubiza ko ntabyo abona, barantuka gusa, cyangwa bagahimba ngo wonsa Mariya amashereka y'abahutukazi. Ibyo nabyo ni ibinyoma, ntawe bihuriye rwose namba, barasebanya gusa.